Ngifisa nje ukuphawula kancane kulolu datshanyana olukhona njengamanje olithinta kakhulu indaba team le kaMaskandi oligcina ke oliveza umvu kaMkhize uSimomoza oligcina ke seliveza namagama ethu nabanyoza kwethu kufuna ngikusho lokhu ngaso sonke isikhathi asikuququmezeleni ubumbane nobunye nokuthandana nokubekezelelana noma ngabe kuthiwa kwesinye isikhathi izimo injani kodwa sikwazi lokho mina ke ngiyengqugquzela ukuthi ngaso sonke isikhathi akuzwane noma bethiwa sesigxobene kodwa asivuke kusasa futhi asingalali kuze kube kusasa sithi masigxobene uma kuphola lento eyilukuluke ngaphakathi sibone ukuthi sigxobane wrong kuphi siyilungise manje singaze silale nawo ngakusasa izigcina singenwa abantu beyikhulume wrong leyo nto ebese yasixabanisa so bafowethu kwenzeka ngalesa sikhathi inhloso ye-team kwakukubumbana koMaskandi ukuthi sibumbane sihlale sibumbene sifundane sazane njengabafowethu njengoba bayakwazi ukusiqoqa sagcina sesingifunda ukuthi hayi ubani umuntu onje uyakwata makunje sixolelane kube mnandi kube njalo nje njengasekhaya njengoba nisukwenzele ningabafowethu kuyenza kube nenxushunxushe ebakhona nikwebhane mangaboni ngasolinye futhi ke asidaliwe ngokufana ngithi bafowethu ngalokho ngifisa ukuthi enkulumeni kaMkhize akungabikho umuntu manje owayengekho lapha uthi ubani ukuthi okwakwenzeka lapha kwakwenzeka out of ama emotions bafowethu wonke umuntu wayekwatile i-team sidliwe kunzima kwamukela ukuthi sidliwe indlela ke inhliziyo zethu esidale ngazo kayifani ziningi izinto ezenzeka lapha kodwa engeke namhlanje ngithi ubani wayekhuluma ukuthi noma wayenza ukuthi ngoba nakho ukuthi into eyayenza yonke le yanto kwakwama emotions wonke umuntu wayekwatile ngendlela ayekwate ngayo kodwa ukucasuka kwethu kasifani ukucasuka kanjoko ngeze kufane nokucasuka kuAngelo V ukucasuka kaAngelo V ngeke kufane nokucasuka kaJaiva ukucasuka kaJaiva ngeke kufane nokucasuka mhlambe kaGatsheni sehlukene singabantu sizelwe sehlukene bafowethu besiyimbumba thina sizingane zawone sizandawonye sibambene sithandana ngisho ke ekhaya kini kuyaxatshana okwenzeka lapha bafowethu ngifisa ukuvikela amasayidi onke ngifisa ukuthi kungabikho umuntu ongathi uzothuka uSimomoza kungabikho futhi umuntu ozothi mina into encane angisamfuni ukwasha kwacima ukwazi angisamfuni ukwasha kwacima kunje okwakwenzeka lapha kwakwenzeka kithi sizinsizwa futhi kuukuthi sasikwatile sicasukelene ngendlela okwakwenzeke ngayo yebo khona kwabakhona ukukhuluma ngeke ngufihle lokho njengoba ekubekile uMkhize kwakhona ukukhuluma futhi kwakukhulu kodwa emveni kwalokho sakwazi ukuyithinta ithi asibone ukuthi nakho la shayisa khona ngoba inhloso nqa ngiyale yanto kwakuukubumbana ke kwenza ukuthi nifundane nazana ukuthi hayi bani nenhliziyo encane makufikana ezinye izinto mazenzeka yena akakwazi ukuyithatha ayihendlishe kalula so ngalokho ngizama ukuthini bafowethu pheze khona konke sekuvelile akukho engizothi mina ngithi uSimomoza la ukhuluma iphutha because siyazi tonke sasikhona e-changing room ukuthi kwanzeka into eziningi bafowethu ezabaningi kakhulu nokwazi njengoba beveza ngisho into eyithinta neibhamu nokuthinteka kuningi kwenzeka abafowethu okwakwenzeka ngicabanga ukuthi kokuningi okuthinteka kwakubheke kimi mina ngizange ngiphume nakho ngithi ubani mhlambe uthatha isibhamu lobe wethu uzama uthatha isibhamu ingoba mhlambe lo muntu bese ngangifuni mhlambe ufuna ukungibulala kodwa kwakwama emotions amanye ayidala ukuthi mhlambe omunye akwate ngalendlela ukuthi mzampu uzama ukuthusa ngoba sikhombana ngeminwe so ke bafowethu ngizama ke nami ngangizama ukukhuza ukuthi uma kuxatshana ekhaya abanye izinto bayibona ngendlela kodwa afuna kube khona phela abakwazi ukukhuza ukubona ukuthi ayi lento eyenzeka ayikho right asikhuzeni la kanje ukuze into ethi iqhubeke iye phambili so ke engangikwenza kwakuyilokho mina ukuthi ngangizama ukukhuza nabanye ozakwethu ababekhuza so ke kushuthi mhlambe ekukhuzeni kwethu kwabanye ozakwethu futhi babefisa ukuthi ngabe
mhlambe siyahamba siyoqhubeka sikwazi ukungena kwi-tournament, hayi ukuthi ngoba kwakunengxabano yayithi ingoba singezwani thina. Kodwa awuza kwethu abanye babengakuzwa lokho, babengakuzwa ngoba bayifuna ukuthi sibuyele kwi-tournament sibe sedliwe, siphinde siqhubeke sibe yilungu, indlela ukuthi sidliwe kuthiwa sirojiwe. So ke kwakuyilokho bafowethu. Ngizama ukuthi ngalamazwi bafowethu, ngiyacela ngayo yonke indlela simprotecte uZondi, ngoba futhi ngiyazi ukuthi noMkhize uyabe kukhuluma umuntu kwevela odalekile unje, njengoba ngisho ngithi ufuna siprotect uZondi siphinde siprotect uMkhize. uMkhize umuntu ngamfunda ukuthi mangihleli naye umuntu okwazi ukukhuluma noma yena akwazi ukufihla, akakhuluma manga kodwa akakwazi ukufihla. uZondi naye unendlela adaleke ngayo, uyabo. Umuntu oright kakhulu, ukwati ululu ukwati kodwa futhi ululu ukuxola futhi khona manje uyakwazi ukubona iphutha. So ke bafowethu kukhona konke esakwenza, ngikhuluma lo ngegama lakhe ngoba seliminishine kakhulu, ngiyafisa usimvikele umuntu encane, umuntu encane unjengathi sonke umfowethu. Okwakwenzeka lapha akekho kwakwenzeka kuye ngoba ethi unenkinga nobani, kodwa mfowethu kwenzeka lapho kwama emotions aye lapho aye high kuona wonke umuntu, kodwa sasidila nawo ngendlela engafani. So ke bafowethu ngiyafisa ukuthi nikwazi niqonde ukuthi mina nje okwenzeka kimi ngoba mina ngaba ngagcina ngimain character, angisho ukuthi kwenza abantu baningi abafowethu abangivukela ngoba ngangikhuza. Ngeke ngithi into encane, ngeke ngithi mhlambe uluve, ngeke ngithi mhlambe ukwazi, ngeke ngithi mhlambe engabe somntwana, engabe ngithi cha. Kodwa nga-understand ukuthi kubafowethu esasiphambana nabo ngendlela sasiphanjaniswa imbono ukuthi mina ngibona kanje, lo ubona kanje, akukho kunye. Sasiphanjaniswa umbono nje ukuthi bona bafisa ukuthi ngabe siyaqhubeka, thina sithi bafowethu ayingabulawa lento, asivumeleni ukuthi idliwe. Ilokho nje into eyayenza ukuthi kube ngazathi ke sesinenkulumo mpikiswano. Inkulumo mpikiswano usho ukuthi nemoya yake iphezulu, asamukeli kaloku ukuthi idliwe ngoba masikandi niyasazi zinenkani ngisho emculweni, asifuni ukwehlulwa amanye amajandra emculweni. Ngakho ubona izika lika masikandi liphezulu kanga uma kuphuma ama-album ahlale eshisa kasonke isikhathi cause kwi-competition asifuni lento ekuthiwa ukwehluleka. Ngisho ngangena ingoma amasikandi ingoma enhlukanisa unyaka, umasikandi nabalandeli bawo bayalo. So ke bafowethu umuntu encane ungowethu, ngiyacela simvikele ngayo yonke indlela, angabikho umuntu ozomthuka uzokwenza umsebenzi wakhe manje. Okwenzeka lapha mfowethu kwedlula, sedlula lapho, into esedlula ayisekho kuyona, sedlula nje, saphuma saphela kuyona. Ngicela simvikele bafowethu, yekani ukuthuka abaculi benu, nimane abalandeli bamasikandi, protectani into yene niyikhande nina. Sikhandwe yini? Asikwazi ukuphinde sibulawe yini? Noma bethiwa sekuveleni ke ngaleso sikhathi okwenzeka ngaleso sikhathi sakwazi ukulungisa thina sikumanage, sedlule kukho, ngoba hayi ukuthi khona wayizondo omunye akaze sizondane thina siyathandana, kodwa kwakungaboni ngasolinye ngaleso sikhathi sihlukene ngembono ngento eyayenzeka. Siprotective futhi uMkhize, akekho ufuna ukuthi uMkhize ukuthi ngoba ngithi ngizothi uMkhize ukhulumile, inhliziyo zabantu kayifana, abantu babona izinto ngendlela engafani. Akukho ngamanga ngizothi ukhuluma amanga wathi, kodwa noma bengafanele kuvele public, kodwa sikho isidingo sokumthuka ngoba abanye abantu abakwazi ukufihla ezinye izinto. Ngisho ekhaya uyathi makwenzeka izinto khona bangakwazi ukuyifihla, bahlale nazo bayiveza. Mhlambe kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mabeveza izinto kube ukuthi izona izinto ezolungisa izimo ebekade zikhona mhlambe, uyabona. So ke bafowethu ngizama ukuthi ngalendlela ngicela siprotectane, sivikelane namagama ethu bafowethu. Ngiyafisa ukuthi ukusuka manje uyaphambili ungathi mawuphawula ngalento noma ubeka umbono wakho, ubeka umbono ukuthi mhlambe kunomuntu ofuna umbuke kabi njengomuntu omubi noma ongekho right. Ama emotions ocasuka kawafani. Engikufundile ngifuna ukugcula kusenzo, usenzo uma ecasukile sometimes unama emotions are very high. Angazi ngizomchaza kanjani, bethiwa ngiyakwazi ukumchaza, kodwa futhi at the same time uyakwazi ukuxola manje. Uyayibona futhi yena kade ngitshela uyabona ukuthi useshayisile la, uyabo. So akukho mina konke okwenzakalayo ngoba phela manje nihleli ndawonye niyafundana, konke okwenzakalayo kuza kwethu mina ngisuke ngathi ubani hayi vele ukwati le makunje kuyedlula futhi. Kodwa ayikho into ethi bafowethu khona la mhlambe esake kwathiwa hayi sesibambene, cha. Yebo khona impho yabaphezulu ngalendlela okwenzeka ngayo, kodwa okuningi mfowethu akusabalekile manje, sedlula lapho bafowethu, sedlula futhi asikho isidingo sokuthi sibuyele kukho. Ngicela bafowethu lento siyikhathe, siyeke siyixoxe masiyixoxa, kodwa kungabi ukuthi kunabantu sekuthiwa sekufuna becindezelwe kwasho kwacima. Cho.
Okay everyone, sivala la ividiyo namhlanje sibeka unqi. I really ukuthi uphendulekile-ke kwimibuzo okade ufisa ukuthi uphenduleke kuyona nokade umbona ngenye indlela. I hope uthi unjoko ukuchazelelile ukuthi kahle kahle kwenzakalani. But I really hope to enjoy ividiyo namhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.